mind, it makes us kind to others every day. God is love, we His little children. God is love, we would be like Him. Tis love that makes us happy, it is love that smooths the way. It helps us mind, it makes us do others every day. Goa che condial ner ke tok changame ana kundial post condial rei coach into content ke United States ke Canada kan nate nak lesga bo gwalntin kong pa le no de kundial de jam we mondial de ga ko ro de ko point kon go and walle chane chup ke lesson in reude lesson in reude roje ke me ala covenantal love ke nok me cha yen ke madrach nuk mi cha yen ke mar cái yo ke wok chan rai ke go kun nyal cha kon no na bang cha kon no na bang ni ko goi loi de chu kut cha kon chak ka cha kon yon nuk ke cha ben liu wi ya bo ke khui dan wala me ka lesson era ude ban rai deeply ka jen khui no ka ni chang la ngi ko kon no te ga mi cha la agape love ken we ya le phileo love ka to greek cha joy bo hon walen go kan nok dang reuditi no agape mi la chol konen go no mo nok kon yal karade kan mi ala fle la de kon chol mo nok mata kam ni dang rew chawe ken kon go gulen ka gwa de ne go ara mi chi bogo me gora ara mi chi nok kon yal che study long re bible ka ke che ri to go long cha go long kamrar ten gan ba chane je study deeply chwane je criticize long ke latin chalat ne je mete kon ke chob loi ka men chalara ko sometime de na wo ja ko dong de kon le chol ban wo dong no kon la dong gul te condition I don't know gwa the me chai chol dong kun no kon la te condition ba wo take expectation I don't know expectation ka goal ka ne condition ni tinde ran ka goal chan ye to ka memory take dan memory take dan take John chapter 14 verse 23 John chapter 14 verse 23 yen gwazinte memory take dan te tin pai kon yen ga bok jon chana red bo ka jen verse mi chet ken me dung do chana je ling in a new light and wal ling ne je ka ling me je dit chu ye chu lo ji mi ka be re da go mo mi nok rane ba bai de kap ka bi gwa ra nok ka ba ko ben ka je ka ba ko chen kel ka je mi nok rane ba bai de kap ka bi gwa ra nok ka ba ko ben ka je ka ba ko ben chen kel ka je go me chol kon ri de me ka je man o chi conditional e go di and will be could con knock it doesn't depends on condition a man but the woman right container no konyal take me ko expect ba ko kon chane je kwa me sha no konyal all the time ka bible chai chat ka no mar ka min te ka kon ju we mon ko bi kon gul te ga liang ma go a chang ne mo chin no konyal de mel par ko no kinte ka mo gut ka ne che ka je de mel par ko no kinte ka mo gat ka na man tu ti ne ka kan nok tin tie ka kon tin ngai kon ke te de kon ku le chat ka no konyal go de kon ga understand no kam go gut ka ne check take expectation ne mi chi check mi che gut mi che no te ka te gwi ye no de check de ka lat take expectation check bo take expectation ne bo ka ngu ka jira min cha no dung de no de does not depends on those expectation mo ku no ku depend ga expectation ni de shola a condition the make a condition but they go good ko do bo and wo dong they con respond kun look into nong no con and a respond is not a condition but a respond is something that is expected ko expect ni je re ke min chi ko da kam kon no ko tan tema ma chat ka je no good ka ken check ki no gat ka kana man gat ka na man ka ne re charo di end up man gat ka ba ga ra point de and gatin cha da ka cha peace ka cha mies hel chi man ne char and go dong de man no te char ka man and go
de gat de man de janok dung do chi nok man gat ka depends on the condition ko nok man ke chi man nok no but gor man en go de gat de janok back dung do go en go bi gat nok ko angot ken kan respond cha gat cha nyu no ko man chi te ji man che gang ke tinde na kan ji de ko ken ya gor ba be kamra e chang ne mala dai ngi ji de gat ko lat ke ye ye ki chong la ro ma jeten ke man ma cha gat da po man mi che we lu je ma ba tin de la ka te le nin je gan la da gat bu ngut ka ma ro ma je man mi chi gat pi do ba la lat ke ti je ba la ri ti je ba ngut ka pa la ro de pin but re no ko ma di de chi man gat ke nyo gat de mo di lo man gat ka ne ke go de gat de nyok nok bo cha ne de ko de to ngai ko go no ko nya la wa te le condition meteten dung do cha nyo ko ne ta me re man de ga ne men go no ko nya te ko no me sha la covenantal love no mat ka rach no mat ka rach me en go mi chi ne dang ro mat rach lat wa cha je kan ta me ne dang ro cha ma rach lat ta de che kan ne wut cha ma rach cha mat pinye kan dung do ram wo ma rach mo to lo ru ne jaram ba je la gwan dur ka gwan chunga aram chungu cho ne ka che man gat ka mi chi gat de pi da go che rom me te ji kan ma ga tin je ke de gat yara kan ma ni mo cha gat che pi ye ga che ye ko no ba gat dul go che lat kan le ka man gat ka tel mo dong mo ngot jor mo ko expect ni jen ka ro na o bi gat be accept no gun che nyo je ka ne expectation man gat ka he go di mo pi da gat la guri the ideal thing tin guri ke je che for example mi che jogo wo dul go be yigo dul go ko gwi jen go bi mo we dul go to go gor bi chana go ne mo she condition re no kan ta but is an expectation mo gur man gat ke je me agar nyal bi man ngi ba no jin bi pi da go pi da go de repeat da go di mo she condition re no ka but expectation mo gur man gat ke je no jin nya de be lat ngwa ka go ke be jo ti ro do bo ke wuni tinde ne men len de we yara kan mi ci gat ka gor entoto la ji gat go ideal tin ci man ka lat ke en o de joy ka mi ci ro de chen gen chiang mi ke no mo chen ko la ku kon gat kon expect bo en o te ga chen de ken ga chen ro dien mo ni kun yal bo te ga ku expect ka kon ta ndong de chen kon chen mo ku man gat ka je expect ko ke cho ke che o dong de ramin ci ko te ga marwai de te ku expect je kur ko miet ken mo bo expectation number 1 e go kut point de wa guru go ban nok in chenyo kon ban je nok ban je accept ban je respond ke respond ma go ko nok in chenyo no kon go ban nok de ban je no ban je accept number 2 nok go in chenyo kon gur ku ne la bo ku ko expect en go de kon nyoko news ne de kon ingene la ngi ye kon ko kwi chienga dan bu kut ba kon ngi ko de chia nan de go chia ko kut e go ban je yung news ne de kon cho con cho le con boy go e go ban chiang kon nyal len go an che nyo kon ban yo nyo ko news ne den kon ngen expectation no mo chwan je bi show le condition min dong nyo e go en ko tin ju kon nok jet ke man dan ju kon dap ke ju kon peace ke ju kon luis ju kon de nok kun ne la ju kon nyo no go di de me ba go je ban go chani nyo kon nok chani nyo ko nyo nok chane ruai ni ke tin la de kon chane ka go ne ke tuk ne ka tu ka hamani wala dag na ro dien ka rew ka ne de lo roi ko ka ne tin nok roi ko expectation ngur ko da kon ta me go ban tin chelet ko kon ban ka nok ko ban ka accept ban ka respond with acceptance ka ne de lo roi ni ko so mo roi kon ta me with sound chet ka condition go ko na la te ka goi loi Canadian til yang garwai ni ka kan ke gor garwai ni ka dung do te ga je loi bo Canadian charwai de linga kan so ma chana kwena ta ma ka Deuteronomy cho ka baro ba 6 wa ka ba 7 chana kwentin Deuteronomy chapter 7 nyok len ngone cho gan baro dien bas ba kel wa ka bas ba ngwan che lar na ko wo ke yenne ko nyal ko dun tin cha le ye ke bi yana ne ka ti che mek re ne ni dial tin cheng wi mon chieng wan dun kana ano chu kunyal
nuk de kam ye mo kwa ye ne tin queen ken ego nuk kunyal niye kene tiet guka meche gok kene gwando ni kun ejen chi kunyal ya kamrar ketit mi bum ke ye ke che ya kan duel ye na ke pero ke go kunyal kuzdun e kut mi gwan no ka ti de gugde kene nugde mentil pe kene tin noke ne tin noke je ke tiet ke lueke ke rich ti ba dori chana jenen go and tell me chana in God Israel chana especially buzz in bangwandian chana right buzz in bangwandian buzz bangwandian and tell me take gwa dang rawre kam kon ejene kun yalla news nugde mentil pe ejene news jen rich ne tin noke je ken ke tiet ke lueke ne de chet ke do wala be let ke rich ti ba dori. In other words, no good measure ben your God Israel in term. A roche take a marriage made done, Kagwando in entity. Milunu no good knock on the na the term and no material the came right. Charode yai. Eben the more bella. She will need it you would can get you can hear wood can go no quot wood can get ted Louis no quot. But the ocean could Charode yai can eat a corner by Mitchet can a more bella, and you know would come on all con Gajamo. Chet come in term. Mitchy dapka gat. That's Tijan Kamariam, Madong Matega ye. A lavo mar and take a yakariam yen and gadu. A wa Chedeka covenant, Kamran can quote the term, call me you could out a yaka door. And no. Good be you gore. Chenegam last sometime by when worry. Area Maria Machia put. Keep our mar don't a chaya put. Yes, sometimes Quapo in a good in one, Daka opinionated in one, a do in one. But me like a con goma, I go could make your other yai door, chair, palawa. Chair palmo the tay chungo nike. But a mat correct me chet can a man. Can 80 teacher go yoga yen ling a rider? Can you ever no get you could along the cup of good jaban or day yoga lady, day yoga nook, a day yoga news nader come. But I want you to walk a native you could come at native you could take a marwaga, a native you could get jack. And wo guru be our boy Canadian Kong. In other words, be a young cop. Into could the North Ke. They win your new native Kong. Che joy and terminate mat right a man. And go Canadian you could get jack. Pady and wallet. Kin can now when you will go con now let you call the North Ke. Compose the you could oppose the God Israel. Can your oppose native Kong. Can go the let you could let God Israel. Can go when your new native Kong. In other words, you could nalga palaka in one chickatil palaka Canadian Kong. You could nalga you nook to in one chickatil nook Canadian Kong. A manigi marga dian, but chickatil nook. While men right no concordia, a quote mila crom gook the thin. Crite bad ori. But take expectation, no expect a con. Good young goy to come con din in your news nader con. Chickamin which a con lat right pot your right goy to come con. Good job about in your share Canadian Kong. No. No more than one ever show condition. Go a Kajan bus but one a man take a read Michalar, Magur go down the corner start the thing of Guam, read Michalar, the loving kindness. So Muluno, which I went and look at the Kamukot Kenega Guam. Chisava school a relationship that is partially dependent on whether or not they remain faithful to God. Muluno no make you could the nong kama. A wajen a tang was ni que depend cody. Kago big on come good can write what Kaji can write what bogor. We see that a puchang near moon and work in Jaga Jogan or Mowe yen the mewalat. On be moon the melat. Low took expectation, Mowe moon tag A, B, C, and D to Shabalat. Mowe all had been a met walk up which making kate you could kalat making can go. Sugar today, Paker, sugar today, Yaka Banyok. La banana kong, baka benong ba cup core. A money min chaga page and Ramechi Chigabenang, a woody jalan of Ganazar. Chebeneca Babylon, Chagabenang, for 70 years. And a mona tilmuka, a tilka go, and mat raja chukunyala la de guame, no kunyal nego, sharod about wine, rega min chalar. Dung do sometime a can min chalar macano gore, ray covenant can a make a mat raja more, la what and jek nimin jek nejet. Jenisha alarcon. So God love is not conditional. Mo no kot till a condition, but expectation me gur kunyale. And dung the shalar guamen odi. The covenant relationship with these people is
it has some expectation. No. It has some expectation. Ke de kon la no and mat right point de ba mat right la take a condition. And mat right la take a condition. Dung do nok do kon yal tell the condition. No. Ko mi chwal ga je mat right engine do be yik te peg ma kamera ma dong te peg no nyoka kamera mi dong. No. Ray bus one me ka sorry ka bus bang one the entire read me cha translate loving kindness ki mercy. Loving kindness ka tung no ra cha translate no in no kot intil peg ki a kai lodge. No. No. So loving kindness me why ne gi ko to Greek rien me chal ke asset. Asset ka dong de ko ne choli no coach collage. No coach collage ki coach lodge. No. Ne me ne wa no mi news ran ka ta chi ngade. No mi news ran ka ta chi ngade. Sometime point de why ne lo de no mitere de ka matrai. No mitere de ka matrai. Sometime wa jeni no mo lo na wodi sometime wa lo na kwai lo ai ko bo lo na dit intit ka kwai lo ai ko ken goy ko nyal ken dit intit ka nok de njen sometime ba chola asset dung do pig and dong a wa na chola loving kindness sometime wa lo na nok mi chiro da wan steadfast love nok mi chiro da wan lo de min dong ba nyo a wa jeni a nok mo gur lo jok mo gur respond muku call right in wale ko any nok mala ke go respond lo no take expectation so mulo no me take nok mo shal ke go respond and je no nok mo chet ken mo dong de ready take expectation in ken don ju kon galat chi kon galat me dan e wodi o mi chi kon kam nok dan go je ba no bana yik take bana no bana nyoko news ne den kong. So an asset point the shower asset shows that his loving kindness is extremely reliable and steadfast. And on a read the shower asset ka toge bru lo no de mental pek e wa ye nok me de me ngaske me tele me wanje te tinu no and wa nok me tele me wanje dung de go by accepted guru by accept kin nok de kon nok ne je e wa te ga to guru ka kon nok inde kon nok ne je nok ju ko nok no kon wa dong te ga to guru wa guru go bi ne ke ayiga ne te ga ngu te ga lus ko ke te ken ga ngu ke bi ga yik te bi ga pe dien yik ramten bi ga pe dien yik ramten bi ga te ga lus ko en lus ko da en je no ba jo da ba los. For example, you come con when I make a juma where moon, you have to do A, B, C, D, be a yiglat. Makin yen galat. On could be the major or yaka jamacha bung was there. Mulun over yigaran. Tolamo. Couldn't yell tell him a 1 year acre min chalar. Chacon come by bulletin one along. The news go to cook kamugura sometime. Come in chakam con. Kasakan Samuel, choga jananga weirdo. Verse 26 yalare with the kind. You show yourself kind. With the blameless, you show yourself blameless. A jene Canadian go show the North Care Alabramago. Do no Canadian till bell was show the North Care Alabramatil bell. Kakwaraminiam Chokabadak verse 23. He said, O Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven above or on the earth beneath, giving covenants and showing love and kindness to your servant who walk before you with all their heart. Chelara, chewe, how con nyal nukut Israel, a genetil kut mi pergeji, Ninyal a manipin mon. Ko jiramala romingu, romimat right to tin. Kala news a quite loido. La news a janku di altin gel niamdu nicaloidian can you. In other words, large guament a lava nugdemitil pe come jangane wa come janatin gel niam conyal caloidian can you. Kabuz in Niamichana Quenin, a lapo, Natin take a chiangoi, Kede con which are the kind people. K Natin go la when youth quote the Kala me. Kermi era mitil belbo, Lunumitil ma bell, and youth kuro jabala me, mitil bell. So Psalm chapter 25, verse 10, change your life. All the paths of the Lord's are loving kindness and truth to those who keep his covenant and his testimony. Che we do konyal dia kajen Psalm verse 25 verse 1 verse 10 che we do konyal dia la jene ka no coach koloaj ki de la re kai loaj mentil pe kan talk Canadian tiet ka Canadian tiet sorry tin tiet ka mat right there
ke tiet ke rwai ni ke nei di tiet ke marwai de ke nei di tiet ke rwai ni ke. You see, God, min dong in Psalm 32 verse 10 chelare, many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord loving kindness shall surround him. Chewe ji dweri teken gerik tungwan. Dungdo rami wangas de we yat ko kunyal. Chewe ramo poine jena ba gul kangu bi ko the kunyal be gul ka kwaj lo aide mindi. You see, so angken din dong chane Martin in tem lapo gur kudo bana jangas. Gur kudo bana luek bana riet ke bana ketit. Gur kudo bana jala gwani amde. Ne menen jen rai kon kwide chal ke covenantal relationship chu kudro de yash. En go be na moy belat. Dung do take expectation ni ka ngune ka kon. No konyal min lar ke mo nog mutil pek. Wa point ne jene enjene la tuk no ka ken lewe ngai kon wi mon. Ka jen point de wa tel mi par ke je. Ka cha kam kon na bang puch che kam kon bang ko cha kon chak. Cái chi Yesu ba lene liu ko charo de bentof ko ngu ko kwidan chi bok jona la ran go put no gin dine je ne go chiran che tek de che la pin go kwi mal ni ke ko put ko chi Yesu je ben liu ko kwidan tel mi dit mi chat ke na mo e men ku ko expect ko kon chet ke example ya kam kon menan ko kwi kat ke is not a condition. I don't know me should Lloyd and I have no proper term ko don't they explain go adi but ba nyoko lui kon an go dung man gat ke menan me chi man gat ka me chi gat chup ji de le respond me chi gat ne nyuot pa cha gan che no che de cha ke ko de chak na kon till expectation ni to take a man gat ka gwa de ngut gat ji that was none ko ken ne roi ka gat pa cha gat che no che rom ji de ken ja kamrar see ko tiran ti chi ko long no de gat de kamrar ken gat ken ja kamrar che rom tin jang quit ke ja gat ji to yang la ke la wak ne je na mer te gat ke to kong mo to go de cham ga be ke nyok kam je be point ne be ya le ka baro go ke tin de gat de ya ra ken kwa te ji me ching mo tap ko be tap be pel me ching mo kwang be pel me ching mo te ga wal to kong to go ro be ga pel ko be gat me da gat me la wo ken to dial to be ga pel ko te ko nuk mo di long ka gat ayo me cha gat cha da be ben luet me chang cha sin de kaj pa gat bo che ya ka la chi gada gan me je a chang chi gad we pi de yo ba jak de lo gat bo ngot ba te ko nuk ka gat tung do kwa da we ka me ni cha gat ha kwa di gat we ma ngai nga ba te expectation ha be tu ne ko te me chi le rong ko dong bi wo dor bor be nyo go di wo dor gwa me kel no expectation mo gur mori do bi gor no we kan chi bo ko de yen ga ko te me chi nga ngai number 2 ne ko mi ke ji bo be yo ke ne me di cham ke ne me chi de cham ne ke ti dong la ngare ko ngwa gwa chi ngwa ngai be yo ke ne me chi rung go no bi etiat ne me chi rung go bi le na kan to dia la ke expectation ba chi ke condition no ka men chi mo ra kami mi chi we pi do mo no chi gwa na chu be yo jin chi gwa na chu ro be yar ke ngwen ni chi ro be le na but most important thing rai ka to dia la let more ke jito go ro bi ke tit ke ne ri to dia la to number 2 bu go ro dong bi nok bi nyok nyute. That is the only best explanation I can come up with. Commercial covenantal love, covenantal love, you could come corner. It's not a conditional love, but a no material expectation. No. And if you could never let William Lloyd do, ka do ben dong de corner linkage. Chana jigan wo chang you could con non a bar. Chang and mo chi mo re no no bar. Ngode la take the weekend. Yen ma de yen rodo. Kene wo ba de chi ndu ni chai dab tin ba. De yen no. Ane ko nyal pos kon palne ajen kod merel go ro kwa dine chine janga chen go nuk in chinong no ko nong tel par ni wo chine chak go tik chak je ben ngash ko kwidu kwa dine chang kan ko wang du nen chak ko goy du nen ke tin dial tin chilat ko lango ne gwaran go tire da nuk mi chet ko nuk in chinyot ko dung do ti go yin go ngi ni ko nuk du ko chi bia ne te ba ko nok nuk du ko ra ke be chu nyur ko
Ngini ko ke jagwara ko ba goidu nen ko chet ke min cha ko goidu nen ka tin go tin chelat ko muy ne ga loj mi nyok ga tat jin gwara ni mo loj mi bilan ne tin gore lo ko ke tel ngaza min te ko ba ko ngadi al te ko go ga shodu ke chur ga dum la kwara amen